cyagambaye Checking. completely bitujyana aha Yes. Ahandi no kubishya byashumara kare kubishya gushera riyo sherne yeje nyini kuretera amafuta marungi oil nungi akavuga iki ukavuga no kafeyo rero kandi ushika ngo atenda nyine cyo kunywa cyanje kire cyangire cyo kunywa cyo bwoko bwa ntunga sasa abona ba imana yera company barashangwa muri kubwo bikono kumpa wamara kukarwashwa itamba hotel tine batari hata hora bine joro shanga n'abantu kezisha batandikire kumira ntunga sasa amakago nakatebeka nabwa ntunga sasa je cyakiro umuntu weno ranga nakatakiro mukazi wono le kwaso mushisha mu gico kisika hinako wagerezaho kanimpure no gambe bindi n'ibintu ebipati nyo kunye mudoma ninye muntu wamani nyabona DJ Tun nika abantu bamanyiro mubazi kandi Tunu waragizemo umugore ku gatandatu kambire kandi tabirembaga kayo tabi hagwa mukaka are you serious akati babira ari pegiburi ekukimanya na frandani are you sure muri tsharya hati twazo mukagwemanya eshani says haraka goko gambira kisinjira kishanduki barikora hati abantu barugampa omumbare bukanga muri sinjiro mwempaho wakamahanga abo no munjara aha owenjara sade zabenjara barabatigwe saizo mumbare akora bakira kuterwa mushana ubundi baterwa injura yihunga aha nitaka ryabo mutirice bagarumu Gwinege zakire na sandi Gwinege so yuzimani sona ndagambaga heza waho mwenungu hari hekintu kibabireho azati bacyetegereza nje ngo bakuruka kare abataka buryo mwari kuzamura imogwe abahiye na mbaro kwempaho mwarenyikiriza etikiriza kwaga kunywa mago abarokoreshi abarokore baranywera kimwe n'abakristo baratemurura bagakwaho arona bagwire nicho kugishitangana leta si wachimanya chiriya kandi hati baje mu Mwongereza niwe nire kimwe hati kumiza amanyama story kandi hati bindi biya hati mwenungu harugaho ekintu kibireho batacengeke umunyikiriza leta kwenda umunyikiriza nangwa ngo ne baracyakushoma no ibiro bitarye sandi nabo orthodox ngano bari kwigirira nkabo hati ngo harugaho omuntu umwe muzahambuki Gwinege otaka change gweje ngo abishaje shanduko yerwigubwa eraza munkababa bari batabamani you serious abekitini sa bemireju hati ngo ajibishaje ngano eri rwede kuza baliyo you serious eshanduko ejo mpe yisha efundikire iri muri myende rukwera bazita wa ngwe kaberi muzasuka zayo mato ngo muzasuka zayo mato mundo mwempo hakaba hafunziremo omuhoro gwa mutemante kandi kuziko umuntu atari mushongaze rukwera mva mwabiha kandi ngo akatino rimumanyi atsuka ziri wa hari muzamutale ziri zayo mato zo kuyamuke sati zayishumira hari akarahuri bayija barebamo kuza kuringuriza ngo akahara weza kayo ergetane tanu yego ibikobi kandi bikobe bishatu aho bantu nabe bijambiya muri geto shanduko hata abantu barebe shanduko babanza bayebuza eshanduko kweri isolated keri yonka eshanduko kweri yo mwanya gwenka bagitirenka yaho hihi niramizo eri abantu bataranywa mago atakoragana n'icyo kunywa kandi harone ryo kurya iyo batarakira kurya ebiri munkaba kanuzire ergo tibarakira kubikozeza mwene bagenda P1G mwene ngo eshanduko bagireta baje pressinga je hihi niramizo ryejo giramizo tabagira musirikara agetaho maramizo manya kujya kugararindwa ruhanga turagara open maramizo turagara open ubwo tuba kubura giba na bubundi bagibire baganoje kwishgo ibire byuma eryoma kushasha n'imyenda ya ratari kandi wayibire bishira Maria kamubero akabuzo maraka akaba mwineje nakandi kari wao kari kabare sadezo nako shoma hati abantu baguruka kare barebe shanduko ngene bituba kwa njwari bebuza egu ni mubije wa muringo ki omuryo kumwanya go mumbare bukanga kwanza rimwe ababije bezishanduko shanduko je yarwe utinki hati bana betana oramanya mu cyare kintu kezo cyabaho buryo umwe no hinjira arahinguka abantu bona n'abamanya agona zona zaisha kwa agona mahano ahanda bariye shanduko atine mu dofiri shanduko je anabanza bakitina n'ugitina azimana na mayorebe ahakago kare nakoragarira muje rekura hati bayetana abantu bona batina kujiko otyo batina kujiko ngo hata kimuraje korera mukabomu
bakama bakatarumanya harimo bom harimo umuntu harimo ya rugaye kigenerwa cyayo nege gweji iriya hamuryango gutaha umucaca hati bagira ngo cyo basa kuyambaho no kuza kuronda abanyadini bari bakashushu for example kwita kabraza kene sakashaba bagishabiri ngena kaji kwataho ngo ntaryo munyadini kene sakakwata geje shanduko washaka yego manzane nyame urajota manzane nyame buko we ngora bazaho hanaturwe bikobi hati abantu bagitina baza kureta abanyadini kushaba bagiye turura baronda nyawera bagimishira ngo iki cenderwa cyagishanduko turakicena mu izina rya Allah nikagaruke yo mu izina rya Rucirabona munyambabazi shuma oriyo bobo bashaka ibihanga bingi mizimu ya stand n'imikora yayo yona uramo kuba barahurira n'amani stand agenda horastani hanga tahamu hati bagira ngo umugeni ushatse umwakira abanyadini mubikure migure shanduki bikire hata babarasha batako kurebana ubundi urabaze kwigura ajo ata shanduki ni kwataho ni warajo bikura kureba atashangara mu mutaka hati bona baziganire hati baje kuvugisha ko mwashabire ecukuru munongaranga ko aryaha numubikure shanduka hati bagira mu gwera rikirira bagira ngo inga umureka turete abanyabutegeki abebembeze murekure polisi ragare mwana ba polisi bineke micendo n'aba LC bashanga yaba no mutaka afite yambare myezi mwenda bakabamuzikira umuryo budashikire n'abamuzikura polisi rari wa namuzikura je remove arabari rero kinuko cyona kimurege kandi kirasta mwinege maye bamwe bakagendereye mawe ikinuko kikabaturo na aba traffic nabandi bakira kubiza bamenduke ni hagira ka accident yaza aho bareta abandi nimbuza kuri traffic myandu wite ugomba bakashaka aka meeting gaga ekakasi ejeje amane Christine ngira ntare garden ntare badi nkore palace ngokwe bari yoje naine ngaragu ngaragu zimugarajira hari nawe ndenda ngo reba abapolisi kubishire bisha namane minji akwangu stand yo neratine mbunda mayati batandikora manyembunda zirazinuka kito higu batandika kusindikisa kari kanankeje cyo cyatara kusindika kagira saka higuru bayonet kugira ngo betegereze umuntu umuntu muno baragamana Swahili musembere tuketi bari inguriza inside ze coffee biza kureba seo ya naka white suka only ati bamanya boys party zine manje sio babaguza bamanya kira kuri kushamboza suka gusura kuri umuntu ati mukutoro batiye ejo nico yitanga ngo kizibitwe twakibwiye ekizibiti twakibona ngo kizibiti cine bahigaye ejo n'ikindi ondisho uri hali ati ninye n'abandi zo kwiguraho bashaba bakora kurgushamo ejo n'ikindi kikoyo 15 yabi 15 manya bashanje bitware 15 amahanga mo ndabazitwire n'umusirukarisha ngo akaba ngo akamuchaka kusha ibisibiti no bikisama ibisibiti mabera takwika polisi naryari kizibiti tuchogenda polisi yakirwa umuhoro komahi omoro mukuza kugira batiya abo bajunka hapa ejo ni mutemani mukam hatwonka bakasangu ahikigenderwa cyagishanduko bundi Boba hasheme ko harimo obwisi abo banakoze samutemante nekeroho ndeno ngufoza ati mata eshanduko ze kora statement investigations ziziye ndumbi eshanduko ze kora statement reka tugaruke bakiri neje serikani y'amazi erwaho omumbale bukanze eshanduko nati abaragira batiya erieta netano yaba bitiri mu kasherufu ka mulinguki akane kizibiti manye mukama w'umuhoro bacaperereza ogu muhoro ngo bagwine plane kigurenda kuja kwisa rwagati bugambe wachira hakati bakamanyire ekigendererwa cyo gumuhoro panga hati kandi ngo polisi zo mu byaro ziziraga doga kugira ngo bundi doga ebayambe batakwasarge cyo shanduko bazetorore seru yone emanyo ware serejo shanduko n'isendererwa cyane
So mugana hati ngo batunda mineshanu uko baragiziga na motemante nasuka za motari tari nergetano kekizibite ryo bibikigo ryane bose abibikire ngebera yiko ashiriyetano gabura kukurya mwabazi abana barara kwe yori yarimba zine abantu bakushinaguze bucket ubona mazima ukarara kagoro kose shitano ari n'ikikumi n'itane zono norana zo muntu nabwo yashaje hina barakubasha mu kibira noneho wa paserente saidi zananga za nyabushozo kuzigaba kizibiti yazerira utabusha mani atwa barakampara utora atabana banje bahungire tibarasa kusibira mbejere zirya utora buza akaba bezero mu mushomo bwo gubira kuruba aba DPC baba nango ati niwe DPC wacuruhura atsendiga bandi zibiti zira ngo kwati bashango hariho hides wagizwe stareje nje chinga nakagokoresha twatwinwa abakagwa ati ababada bastabishima barekana bare hasero po TV activity nisho ubwo we activity nikiro ne kino wat bona shirgo na pase na side A na yango X na induka na kwata side B na yango ndati ya za kuweka ngenati ya brother kinesi ne aha ubwo namwita sini Ayubu ariyo anajya tumebare programu ngorese Ayubu aha tiyagamba hari ubwo namwita Kansime Prudence ajya tumebare mnonga mu mukora imirimo y'amani Sentongo Yasine aho ruho na turi tukuvuga bagamba Yasine wa World in School ushana kajiguza ubwo tine kiyamanyise hakamera n'urutwamba kinesi hakamera n'urutwamba cyakoraga hakamera n'urutwamba age World ni ruye gachi oyihiro yane ko video kurugirira ruyereka yahwira mani none shi kanyo hariya aha ekingire kimwe urutwamba ruryamo utigarangari je hano covid-19 darabikije mase turyahebwa yaje ati Ivan Murujana Kabagambe akagweta inkarugaho aha Bernard Kanyankole yaje ngo ari Juba Juba hinigenda ke akim embunda gusika cendera hari elebu warenga ugake shayo isasi ayeba amushobora hariya ngo rugora funese nakugamba elebu corona ngo akaguma hwaho mabo wa mavias yaje atsake Ivan Muruja turatora baketera YouTube Rwanda ba Florence ateka twarika mu je twazambe ho katika chenje chite chai shanga nake bitu byanje kuno hata wigira kita akagwekije akabagata hati yes akagomanya ati ya aikali no kusanguka shesheshe barimbuka timu yone banzia za parade n'ishanduko yabo ikizibiti cyawo manje shanduko rwawo nirebuza hata shanduko no musubimanye maka that statement ingwe shanduko na statement ahana hagamba babire barwaho abaye bariho manya bakajishango so hati bari stack wagitireho no bari stack na mutemande na suka za mutaletale hamwe ne shanduko rwiguga isheme koreza mukabare bashaba amabuntu nka amakora garukije ngwe kizibiti cy'imitwari 15 kibasaba kitakiruhu kira display nyonye buzaga gorahurira ngo bakwata mushumayire za hufa owa otajine ewe ninje garura zirimo kutero bangaye onje garire yare ngano warasaje cyenda tuje tubuze kagazi cyinde na kigamba uci kagazi ruyari rangara nyine kwe action na rutagira garuki arjo training rutagira training atagaruki fresh training ashaye na harazeba yes basaje Jackson yanuka ini yero warebe shandu cyo kwekomirwe shandu kweri wao isingiro mbale bukanga je bari aho mpo bastamine shandu ko yabo baraguruka kare bajetegereze bagenda hindure ikigendera gwa Chesosuka necyaki ikigendero cyezo mpiha necyaki konka finale suka barakuja waze kimozi wa noza kuzetwara sasa moro we bari kwanitwe yego ofurudi nakagwe kia iwe na
karaburaho n'izindi zawe zabazinga heza yewe barafitera kari 15 iri waho afande ngo bareba naramuza muza afishi ayi awazi yaho kandi mpenje baketi zose bosi usi totero kache kwanza hetegereza ikizibiti wana aha muri mutamuheje bitu waje kwanje unabwo ngo bire yabatwara Yesu ni nyingi korosha ngo munjura bire yabagenda yerekwe bariyo ne bamerera kimwe kuronka ko tuni yantugasaza 15 shayo na no kubanza kizibiti cyagaruka kikabuze zaji ngo basite mu bireje Onga twabura umuntu wo wabukanga ngata katera kamahanga bitore shika mangari otogamba ye ngobale kubaho yo punji na kugambira Are you serious? Ungweji Are you serious? Oh, go Messiah, are you serious? Uramunya aho bisha kuri nguru za bawe cyangwa mama radio west obayeshi muri mutokwe muri yo muta niko tubayo ya harubasha kwiramizo hari musuka za mutare tareke za Yesu hari bire mitwari 15 na mutemani kandi ni basibeje ngo mumba afane ne bare bayashuma mu rutoke n'umwe yatanga gushora za mutemani bashija ko abantu barabine byabo ate ke cyane ko kijene go cyo niki ko cyanga muri yabo Ivan ukakora cyo ndaguma mu nshuti ndaguma Eshandu ejo ni threatening violence estini secha ma eshandu kine cyo kutirisa mno ngashi igeshandu cyo gumuhoro gimayisa ngo inobo kuronda kuto mushandu cyo ubundi hariho manyo umuntu wante biza kagwe azana kubaza ono twaraka koze kakara komoka side sinabwe zabukanga ngo ahiyagire kwimuka akashanga ngo aha muryango gweka wakahari hebishimo by'amari ibishimo nebye abantu bahaga mununga bakaza kwejuru ronga ko ngo ari kere kejoju aha muryango ubwo no biceceze bene ngo nasende akabari abantu nabo batire ntego sinyo ndebu nanye ndabivuga inongeri owawe shohera heve aha muryango gwawe abasha